Zdravo svima, moje ime je Ivan Bildi i vi gledate emisiju koju ja odgovaram na vaša pitanja. Ovo je moja koleginica Ana, pa da počnemo sa pitanjima. Evo ovako, od Jovana dolazi pitanje. U planu mi da vodim kampanju tokom cijele godine. Da li u toku godine u određenim periodima postoje oscilacije u cijeni? Da. Ok, ovako. Prvo, što smo i u nekim prethodnim videima objašnjavali, cena na Facebooku se negde diktira na osnovu ponude i potražnje. I sad što je ponuda reklama veća, to će cena biti i veća. Neki periodi u toku godine kad je najveća ta ponuda reklama su upravo i periodi u koji sad dolazimo, ovi prednovogodišnji, jer pred kraj godine svi se sete da bi trebali nešto da prodaju i da poboljšaju svoje operacije u ovoj godini. Takođe dolazi nam ona božićna euforija i kupovina i novogodišnja euforija. Tako da, iako razlike nisu mnogo velike, ovaj period godine je negde, ja sam primetio, možda najskuplji u toku godine. Takođe, kad se dogode izbori, ako će nam se dogoditi u narednoj godini, nemam pojma, ali uglavnom za vreme izbora kampanje i reklame budu drastično skuplje. Zato što političke partije imaju velike budžete i onda ulažu dosta u oglašavanje i opet se ta ponuda reklama poveća. Negde, recimo, meseci kao što su avgust i jul, su možda meseci gde najmanje ljudi ima na Facebooku, ali se ubedljivo najmanje biznisa i oglašava. Tako da, obično za tim letnjim periodima ume da bude jeftina cena po kliku. Ono što je generalno poprilično ujednačena cena tokom godine i ono što je definitivno cena raste. Znači, iz godine u godinu cena raste, tako da računaj da će naredne godine isto cena rasti i da će možda taj period preko leta biti možda najjeftiniji, a pred kraj godine možda najskuplji. To je to. Dobro, naredno pitanje dolazi od Bojana, a Bojan pita šta misliš o pojavi kao što je zvoganj? Da, zvoganj je jako zanimljiva pojava na internetu. To su za one koji ne znaju, to su animirani videoklipovi. I prvo, nije žvoganj, nego je zvoganj. Znači, to je greška od zgovnjan. Mislim, tako je rekao autor da je napravio. Znači, umjesto zgovnja napisao je zvoganj. I on je užasno zanimljiv. I sad, šta je akcenat u tome? Zašto je on toliko zanimljiv? Kad nešto postaje viralno ili užasno popularno, nije bitno da se dopadne svima, nego je bitno da se nekima dopadne mnogo. I to je negde razlog zašto je to užasno popularno. Ima ljudi koji na zvoganj deluju kao šta si mi ovo pustio, na čemu se radi, nije im apsolutno jasno poenta, ideja, način njegove interpretacije, ali opet ima ljudi koji dele njegov smisao za humor kojima je to urnebesno smešno. I upravo je u tome je caka, što je se dopao mnogo određenom broju ljudi koji su onda to dalje šerovali, delili i širili priču o tome. Jedino ono što mislim da bi još bolji rezultat postigao da je isključivo te videoklipove kačio na Facebook, znači uploadovao videoklipove na Facebook, a ne samo da ih linkuje sa YouTube-a. Tako da možda bi to bilo još bolje. I to negde vidim po Anđelki i Andriji i njihovoj Facebook strani koja je užasno brzo porasla. Za neki mesec dana ja mislim da su stigli do 200-300 hiljada fanova i na milione puta im se pregledaju videi. I to je negde, ta dva primera su možda najbolji primjeri koliko i Facebook utiče na popularizaciju nekog sadržaja i da je zaista jako bitno se dopadneš malom broju ljudi jako, a ne svima puno. I to je to, to je neko moje viđenje zvoganja ili zgovnjenog. To je to, vidimo se u narednoj emisiji, do tada postavljajte pitanja. Pozdrav!